be Famili kweni. Tumua te au ke fai tau kumata ta Famili e kweni. Tumua ia ko tumua Fakaeiki o tua. Koe tui o ngai tui ko eiki o ngai eiki. Koe kamata anga, ke mai ngata anga. Tuko Famili kweni ke o Fakaeiki e sian mo eiki. Tafo ke fahu pe ni kula kau fonwa e fata make me Fakaeiki o le mea I hono fale lawa ai no Temalisi Tuitupou fata foki ki he whanau paia siusiane mo te wika atau ke te launia kasa whakatau ke te launia ma asa e whakatoko wā tungane te vita me mā sione sa mi wera me si fere tine o mai ke he o vive ke whatau ma ke heke i e kawa toa ka mauhi tu mua ke whai ki Famili e kweni kamata pule ngo ke kamata ko kole peke tau hiwa mai mua himi kweni tolngiau ono tolngiau kwa luono himi kole peke tau kamata ke himi whai Lotu e kweni e tolngiau kwa luono himi o katake o mea pe gala. Katau ka o sia I e wha ngā we manat ke langi o ki take pe ko malolo ia ko langi te tau malolo ai. Katau ka o sia I e wha ngā we malolo e ko potu ngau eni ko mama teu pe o ko e amana ke malolo e ko e potu ngau eni ko e mama teu pe ko e ko tau kolohe nofo muri eni ko kumi api ko
ko te tau malolo, neo ngongo sia. Ua ke mau ai kolo, ke lawa ai tofra, ko malolo ia, ko langi, tau malolo ai. O wa te tau malolo. Famili e fiafko e o tua ma fam malolahi ke o afio o mau kei tupe ho palomisi talu ne kamatanga o e fiohi o e famili e wiki koe ma heri ki mau kaufataha i e whakakato un watu e ofi o e taimi ki mau whamawai ai mo whatupu tangata tahina ko Temalisi Tuitupou kaufataha e wako ni o Lotu makeke a fiona amna ki mau forward he programa fra famili e fiafko Lotu ki fai tau pekina ai fiohi ko mau fai ia me mua ia fiona o lau mali e pe nofo meni noma e fiofo fani i whataanga e famili Tuitupou hien ki mau langa haki whataha ai mau tui i langa ia pe a fiona ia Sisu Christ ka ko mau whamu ui amen and amen amen. Kore pe ke hange koe kura al nai ke tumua ke ngā ke halea ku whai ngofua mo halea ku mahi no ui ko tau ununu mai ke he polo kama koen o e tau whanongo ke he wholawhora mahui ngā wito maa me tahai a mea ko whira lai ke hene ahoni hange koe tau ununu mai he taimi ko tau pe ke ta whanongo ke wholawhora e o toa kato ke o ate whai mōni koe ni ko pa pare malahi taha i he universe ko ni mo mamani ha o ki kai ko me toko ni o kai ko ta fia ko ni ta toko si o kai ko tau o ki kai ko e atomi pomu ko fitawa ke nai fonua ko mafra au o kai ko pa pare malahi taha i he universe ko ni ko masiva pa anga i kai tu te whahinga mea pe te te ua tari koe ni pala pale malata marunga taha i he mamani koe ni koe whanongo ke wholawhora e atua pei kai whai ki ai wala ki pe mai he boli ka te au pisope ha uhinga ke pihei ke pala pale malahi taha e ka tuke utaat ka te koe tuke utaat ka te koe pala pale malahi taha i he kamatanga pe from the very beginning of this world. In the time of Noah, it's only 8 people alive. And the rest, they all died. Why? Why they died? Just because they listened to the word to the man of God, the prophet Jonah. But they did not obey the word. They didn't listen to Noah, sorry. They didn't listen to Noah. They didn't listen to Noah. They all died. To prove it again, how many people are they alive at the time of Lot and his family? Only 3 people left alive. How many people they died? 2 million, more than 2 million people are dying, including these 3 nations beside them, beside Sodom and Gomorrah. They all died, dead, destroyed by God. Why? It's just because of disobeying the word of the Lord. In these days, it's the same thing in these days. Let me
do this little part in English. I feel like I have to share something in English. You know why? Listen to me, I tell you this one. Lahe whanau tala tupaku whanau ke lea pehe. O e whanau the next this generation is for the future. And I the tupa ke ai pa wa ka tuunga ko ya o hawa ka taimi pe ilu ai me tawe me wufu tupu ilu o wikani. Our generation today is for today. Your children is for today. It's not for tomorrow. The devil is lying. Why? If we don't use us, parents, if we don't use our children, or even the church do not use our children, the devil will use it. I believe it. You can see the world today in our community about our young people today. Why? Because this generation is for today. You do not use it. Young people, you are here today. I want you to listen carefully today. This is our family prayer, our family service. When I been around some other countries, been around in America, in Australia, in Hawaii. When I'm here, I'm not preaching at the Methodist church. When I was outside New Zealand, I'm preaching the Methodist church. And I went to Hawaii, I saw people down there. When I came to the church, young people play outside. And the old people, not many old people, is in the service. Why? They keep looking for the generation, for the future. The devil will use it today. If you wait for your children for the future, the devil will use it today. And they end up with a prison. I know it. I know it 100%. I talked to some of the members of the councils. But let me go back to our family service today. Let me say this one today that I'd like you to know that every funerals, there is only two places. Ka hawa o e putu ka toa pe, o ka pamlaki nei ki kolope o hewan pe o hea. Last 15 years, I tried to follow up our own family in our own generation, Tuitupou family. And I found it. Our people died. And I found it 100%. And I researched for all our family, including Temalisi today, that sister today. Because heaven and hell is real. I found out that all our Tuitupou family, they have time to spend time with the Lord. Like I know, for time in the field before they die. I found it 100%. And I'm so glad because are you happy? Are you happy to see your members are going to heaven while you are here on earth? No, we are not happy. 100% this sister, the mother, the grandmother, today, your sister. 100%. I talked to the pastor last night. I said, Pastor, I'm so glad that this sister, Temalisi, spent time with the Lord. Let me go back to the word. You can focus for now. Ia loke mahai wa tolu veso no tolu valu. Fa bege to ka fa ta hai ba. I fa no si ke for I fef ko ni. Ben fa le veso tolu valu. Ben la to foki e olunga ia teia ia sisu e kolosi. Ai to ia le fa kiriki. Mo le fa ka latina. Mo le fa hepelu.
si. O ngā ki he pāki motua, ai lea whakaloma. Kana kai ka hea whakaloma ia he, o tohi e toi pāki motua ko lea whakaloma. O lea whahe peruna nau, o lea whakalakina na ngā ki kauloma. Peka tahe me tohi ko he koloskosi sui oruna. Pera manoki kia te ia ai tō taha o eo whai kowi na tautau o le pehe, ka pau koe karaisi koe, whamui koe mo ki maua. Kana e le anga hono toko wā, o le maroki a le pehe i kai, te ke mana wahe koe ki he otua, he oku ke mara ia whoki. Nesol whātaha, te ako tolu kia te ki taua, he koe te tonu e ta ngāwe, kana i kai hau, e whai e tāna tāna. Te peane, e ia kia sisu, e ki ke mana tuki au o ke ka, hoko ki ho puri anga. E ki mani au hoko ko puri anga. Te peane sisu kia te ia. O ko tāra mori kia te koe, te ta i parataisi mo au he ho. I believe that you understand what I'm reading and talking to you today. But I want to share with you about there are 3 parts. There are 3 texts in this text. Number 1, koe mate I he anga. It's number 1. Dead in sin or die in sin. Number 2, mate ki he anga. Die to sin. And number 3, mate mai anga. Die for sin. I believe that you may understand what I'm sharing to you today about on these 3 people that died hanging on the cross. That one died in sin. Kaya tu ia ka sisu. He didn't believe in Jesus hanging together with him, but it's everything right written on the top of the cross. When you do it, I see. In your Bible at home, you have got to be a pot for a life of people. Que te tui e ko sisu vai siku awe o toa. I ho tohi tapu I api o tohi ai ho tohi tapu I api ai ngai lea whikawaki mo e whaka mo I ko sisu kaisi ko I awe o toa. I api. But this man, he died because of sin. Na le fie, kai fie tukuroro, kai fie mapero hono no to kia sisu. Ka le tari ka sisu. Ka bau te au, bau koe kare siko, te ma whai whamui. Ka moi ki mataua, a koe mau ki mau. Maki I he te atahara. Whanau mai ka pāra te mesko e nei. Ko sa ia mape, I like to talk in the word. Ko sa ia leo me whorofora, start. E whorofora, no whorofora, ka whaoste te whorofora. Sio ne mai tau me son taha palu. Mai, peso taharo, os mahina kako. O fa peso pa mani fo na to, ako to peso to me, e tui te kai mui. Peso taharo, fo na o peso taharo, pero fa ya. To kai tui ke ya o ki kai fa maria e. Ka koi o ki kai tui o fa maria ni. Ka ba? Ka koi o ki kai tui o fa maria ni. Kanto famili. You young people, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe him is condemned already. Kau kaya tu, kau sana maria, kau tu sana maria ni, ayo kaya tu. Aku, falau orang tu, oi kau nak mati falau bali ya ahon ni nak fitu keke. O talo kaya Isaiah, mai ni mai bawa besok o waki. Kau tahu lah yang ahara, kau ni famala
from God. Isaiah 59 verse 1. Our sin separates us from God, and He hides from us. Even how many times you pray, you listen to us because of our sin. This is the first one. He died in sin. Mate here na Tahaya na leo to au na shugia to weni. Tohia era leo ficau esse sugacione. Jesus told John, the Apostle John. Jesus told John to write this one. Tohia leo sias sa isi. Oko ilo mo ngawe. Oko ilo mo ngawe. O mo ma hinga o boy ka mo ma. Fa lo ma tahaya ia ho yo mo mi. Tau mate ia nga. Whaloroma taha ia. Whaloroma taha ia honi na wawea ane nai. Koe hapa pare mai taha ia mamani koe. Ita tata ne nai koe. Koe pare mai taha ia fui mamani koe. Koe whanau te fufuro tapa kai whai. Tau te pufe. Whai na siasa muki ia. Pare mai taha ia mamani koe. Koe whanau te fufuro. One pair of rope by Tom, but you're not so the wishes of sin is there. Nake, Yatao, Famili, Five Camp Loen, just because this was in the night. Go family of him, yet there. I don't know, Europe, Five Hand, Nanago. Five Cow, Reverend Marquis Fina, maybe. Marquis Fina. Remate, Kono Iramuto. Tonton na kona ko ki ko ya na ule mai no merere o tui e fo ka na mate ko to ai tonton yo da mate ko to tonton mai no yo mate ko to tonton ya wa ya si fa e ko ni o ya ko le no tungane o le ilo pe ko tungane fa fi ka fo da le fa e ma ki sa ka fa e putu o mea da ma ki ku mea ka ka fa e putu. Dale, fai, cai, non può fare. Con una muta. Dale, ma che schifo, che quanto fai? Lo spero. Fai il Lotu. Fai il Lotu. Fai il Himi. Non cresci. Dale, ma che schifo, anche mai dai miei. Con chi ma. Dale, ma che schifo. Ti devo che tu fai il Lotu, che là, tu fai il Lotu. Se no, vai che fai il mattaglio. Kai tange fai con ne pe ha fai pe fai tau che ono ila mo tu quelle dama dale ma che osco è tau na va vita ta te che tau che fa ma va ko fo perché te au vai che fa ma va da o to arte ha che ne ma che ne può tornare e con então, família, tu lá vai ter mate com loa, então vai ter second time. Mate com loa, então vai para o ilha, mate com loa, mate, o que é a barra? Tá tu sim, não é mate com ele mate que é a barra. Pelo que tu tá aí né, pé aí for pé aí que é sisu, aqui que mana ya ka hopo ki o pure na. He said to Jesus, remember me, Lord, remember me when you come into your kingdom. Ki fa que foi lea to ta ana hara. Ma ve ko ba ki tani ya o wasi, ke se ka lo. Lord, remember me when you come into your kingdom. Se ko me ma ta. Kai ha on ka ka hara ko ni ki asisu ko mi avuto mate ki ya de mate ko da fa hara ki to ke ni ki ya ka asisu ne ki la se ko ni pe o fa ye ki fa ko ni fa mi ki do bom na ka ya asisu me asisu ki ateia de para ka asisu mo ko he con ogni buttata poi con la testa del poi fa che è asiso volete lei
e kita no ngombe o tawa fuat se kai ni lai ke tau ki fare tua ko lotu ki rot ki ka ka fa mo ia lo se kon pe ta ka fa mo ia o lo se kon pe ko fu ani asisu. This is the first fruit of the gospel. How did you understand me? You hear me? This is the first fruit of the gospel. That Jesus died on the cross. And those who believe in him shall be saved. Because for why? I don't have cover. More for flower, and I'll have to do it for Sukachi. The family and Tanto. Because every God can be back on the door with for all the time. Back on the door. Come back on the door. Come back to my Alahala. I will see you. This is the first one. Die in sin. Number 2, die for sin. Number 3, die for sin. Ia lama wa hima leso no balu. Famili kati kafa dahe fa tokala ia. Lotu ma pe. Kalau kela lama wa hima leso no balu. Kau fa kaku fa e o tua e ofa kat kita utolo ilmia. Rotongo ka wa ha kita utolo ne pekia ka isi mata utolo. Profita ki ko hala fo fola lotu ma pe ka fa ya hala. Pekia ka isi mata utolo. Ka wa te foi mo ni ko ni o te ke fia ya le fia fai ni. Ya sa ni una pe na ton ko pekia karaisi una kawai e fa moi na tano mo to da palang o le tama ke deu o ko kawau e pekia karaisi ba ko skawa fa moi i ga la fa lo to ma pe ta fa na hala pekia karaisi ma ta do humaya Solo vas todo eso tahan. Kaya ko to be tui ke te ya ke au ka le mai mo ta ta. Pekia kai sima ta to he kaya ko to be tui ke te ya ke au ka le mai mo ta ta. Ko foi mo ni ya. O mo famili di pote ta e fia. O mo famili di pote ta fia na la fa ga ni. O spekia si suma ta to po te fai ko piau. Igual o spekia kai sia marco. O wa ko tui ko pa ta foto to he tui fa o mo wi mo leaf o mo wi mo fa ya to a me foto ta fica aqui ko fa ko en ta ka fa solo mo ai wi ko en me ta ye ke mo wi ale ko na bla ga ni lai mo tu ta no to ka te ya ke le fa no fa o en mo wi ko ta fi ya fa mi Tuitupou ga ko nga he masiva ke famili Tuitupou foi masiva ke famili Tuitupou e fala e he va ka te vende iua e fa on e tenta o ki la vele ke foi me va ku toa te kulea ke toa te kulea pe he o fa on e tenta ka to ko ta ui he mama ni ko pa ta ilo pa ta ui e mama ko ni o tau amla ki ele ki mo tata e ka ki lo ko famili tu ko ka ki lo ko ia pe ke ko fa ki amla ki mo tata owa ko tau ka he lo tu ke tau fa ba pa he ko to ia to tapu ko pa tau ilo pa o tau amla ki ele ki mo tata to ta e no tau ka fa da o fai koen e tau fia o le fa tu to ye ya holi ke fala ni pe no sino mati le ai fa ta o tua o le fala mai ki famili Tuitupou ka kono la ma ye gone no fa ni pa ta iso ta no ga e fo la o tua ko ki me si ko fela o sia a holi ka famili to be ta mi to ta
Whilawe ki mea mon koen. O lau ke Tuitupou ia same vai. Taha. Same taha ono te au. Same taha ono. Meso lo taha nima. Same taha ono. Meso lo taha. O mawinga. I awa o tua. Ai pekia ai kakai maoni. Mahai lau ai fofora. O mawinga i awa o tua kai na Famili Tuitupou. Ai pekia o ele kai na maoni oni. O kai mawinga i tua ai kai na kakai mo fa Lotu. O kai mawinga i tua ai kakai mo fa Lotu, kakai fa Lotu. Ko hai ko lea sisu, tamai sisu. Ya fai te mama ei. Ta sisu mo alo pe te tiro aki moto. Ko fai na Lotu, fa Lotu mo pe ei. Kai ko mea mawinga ka sisu. Yo tua. Ko mea mawinga ki tua ko kakai o man on ona amla nele ke mo itata. Ko tani. Ahoni. Ko vefia ke ka fata mo moto le fa ko ni. Ai mawinga o tau nofu amla nele ke mo itata. Ko tio ta haya mea ko fe ka wa fe fi. Ko fe fa o se ke fa ko ni. E Famili Tuitupou. Famili sa ka fata mo lawa for a. Fe tano ki ves fa ospe ko ni. E tano gai e ko ma fa la usineli. E tana na fitu ku foi. As se ko pe. Ver fa lea. Toya no mi pa ma wa tolu se no fu ko ta fa si. Fa no ke fa lea. Yo Lotu ia fa muia. Ke hale ko ka kai ko una urea fata o fikawaki. Pe mo sino o se ko pe. Ko hai ke le fa fulau a e o se ko pe. Mo la pa holo pa fa isle. Tu ke mate au e mate ai ba oni. Pe tatau o kui pala ya mo hono i kwanga. Tu ke tatau hono mate ala pa mo mate. Tu ke tatau hono i kwanga. Ko fa ma tu hane ko ia. Ko mat ala se. E fai ko fo tara ki o tua o ko wa ko me. Pero digo ta haya fai no mari tu me tua. Ki ta wa ko ia hon. E fai na bebe mate. Pa to pe te no beos. Pa to pe os. Ta no fai o fenga ke ilo ko fai hala al ki ai. E ko mai we ko diceva con chi mui ma tala ta ui la he fai Lotu putu na alo fai corretto fai la mai putu ta ma hino fo che mattea ma fa ni ko bebe muri ko fa fai che ko ta Famili o fiaf ko ok promessa che fo ba e auto qua ma te ura he fin ko pe mo sisu ta no che me la fai la hiva pe na nela wes for pe oni for ai no Lotu e ngai wes na Lotu ilo mate fa me contate con mate ya wes for te algo que van con mate ya wes for te que mate moia que algo tal no moia que van ko ka ba no ya wes for te que mate pe moia pero mate pe a to vale la uno ya pe que van que ya me te Moi va pete tau mate ke tau fufu e forfora tau Lotu. Mange ko fai. Na bele ai. Ke tu. On kuita ta fai o tua di tau to. E fiaf ko ni. Korbe ke tau ngata pe me ai. Ya, ko korbe tau hinga fa asmai. A himi ko ni o me pe la. Ko le fiaf ko ni. Ongo la ke tu noa. Potro fora no pate fiaf ko ni. Ko fehi.
ko fe mate o ke ia mate I hea hala te koe mate mai anga hala ko le tahi mai himi koe ni ia ni mangeau ono fu matoro himi ni mangeau ono fu matoro himi ko ha vai koloa ko tata peo sisu fe vai whanonga ko tata peo sisu hey ko toki vai mawinga lahi vai ona o mamani tata peo sisu Oi hakai vai Whakaukau Lotu ki ai uhinga ka henyai. Ko whai mai whama tata peo sisu. E kungahi anga hala tata peo sisu. se ves fácil, tu corre bem, tá o Lotu Fakaeiki, aí ves fácil. Tá o que tá o Lotu Fakaeiki. Me apoia teu rio aqui, tata pelo sisu, cortoma teu ilami, tata pelo sisu. Que toque vai mawinga lahi, maior o mamani, tata pelo sisu.
Fakaeiki, mau whamaro ai a whiona. Malo sisu, Fakaeiki. Whawhetara ki a whiona. Whamaro rahi ki atu koe whakua mku. Fakaeiki. Mau whamaro ai a whiona. Oni ei, whawhetara ai kai koe. Malo sisu. Fakaeiki. Fakaeiki.
Famili Tuitupou. E ona hi, kai whai peo tai ngata. Koe ki e kauri wā Famili ke, i wai mai e nau hiwa wha Famili, sa me tia tōtoro. O kore hiwa i mai sa me tia tōtoro. Hiwa Famili Tuitupou. Fakaeiki
buku maunau. E kia rea wheu e tai tari aki koe whahu. Atu lo watu. Tahine Temalisi Tuitupou. E api te waisumuna. Whamoemore atu Temalisi. Pau o tō whatongia I kai tau o whakakau. Tō ka peho o whakalate pā. E tungu oku ke whai whatongia e whiafkoe ni o ka ainga. Ka pāte ke sio mai ko ngā puta e Famili mo siasi. Ko whamalo atu Famili mo lau kai whawhini. E tumua ki ngā tāu te whahopate ki kō kalama ko ni ngā pāme petai ni. Oi, kau kalama ulaki, e ospe e whai tau ki manak merie, e kamataia me he lahi taha ko ni koe e a Temalisi mo mea, a ko neo, e whafofonga mai pehe toka taha, e Famili. Whafokorea, ai peke whamame, koe hawe pehe wā tau i kua koto. Koe mea taha, whafokorea, o kai ke mofua ke te whawhai tā I whare. Nā koe fofonga I pekia tau whamolomaru I pē. Ai pekia I koe pē kakai ki ia, nā koe toko huli pē whai tā no whakare. Ka ko kore whakore mōre atu. Koe whare. O kai pē, ai whai tā. A Temalisi nā nea mai. O toki o pē o hiki pē. O kore whakore mōre atu. A pau ku ngā taha te ngaha ni te whemau. A hoko mai. O kore taimi koe ni ngoa pāpe petai ni. O kore ki a pasione, ki hao whakahopa tuia, ki osko ia, ki hao rewa. Ka hine taha ka hinia, whakahopa tuia, ka mua pāpe pe. Mālo.
puna o tohea ke toko te whine mau project o whahama o hiki Temalisi. Nā rea koki me hanu ki he ua, e kai ki wā o mai o ke maui a Temalisi pa mea ka wha ke ki wā o mai o ke maui ke makita ka no. Kana whenga ki o tāni. E wā mai ki Nosilani, kai o te rongoe ka te ao ko kana mongoe ko, kai o te rongoe ko mamai, kana rongoe ka te ao ko mao e whiawhia, make, au pita o mita. Ko hipe ko ilo, ai ngai toonga mai rungango, na kuako me he whiwhita. O ti ai e tu ongo, ko ia he ahoni. Nei whatako i he taimi lahi ko e whoha mau koloa e Famili, ko sipi uri e Famili. Na hoko koe whoha mau koloa i tonga pa na te hao pegi New Zealand, o hoko koe whoha mau koloa ka Temalisi. Ko manatu ki he wafe manima. Taimi na uosea i me he korisi me a tere. Na hau holoi pia ui tonga keke toi whiako, keke toi whihoko atau ke lesi. Eke mai tangata i kika te au, koe haina ko whiwhai, tanga te o ko whialo ki Nusila. Alau ki ai o ewe ewa atuai. Mahana whakauka tangata i ki. Koe whainga maari e ke uhao ki Nusila ina kumea kumoi. Pana ne whakaukau ke u hao ki Nusila ni o whakalele mau ki newspaper koe koe ke lea. Wafe manima konga ki moe wafu na manima na uhao ki Newsilani, ko hao pono fu mo Temalisi. O kamatai hono whakalele ki newspaper koe ni. Koe mau kau ngau e koe he ki newspaper koe ni taim koe ko au pe mo mare Luciane o te vit. Ka mo ki kelo, ka mo Temalisi. Koe mau ki kau ngau e alu pa Temalisi o ngau hene ngau e. Pa te whok mai koto koe ni mai ka te au. Ki hono toka ngai mo whakalele ki newspaper koe ni. Le mau whanonga mai pe tau lahi mo he hono toka ngai newspaper koe ni. Pea alpa wao ka taime lava foto e ki office. Lava mai tangata i ki mi tonga o foto e ki office. Nata shopping o ia o Pemiua. Pana ku whakaukau ai te ulava o hikiat ke ki mawahe mea Temalisi o hikiat ke ki office ko ia o hoko atai hono whakalele pepa. E Famili pa mo e kainga. Taimi pana ku mawahe ai me he nima Temalisi o nofo he office ko ni o mau ke mo ki computer. Hili peha ngahi lau mahina me kumawahi at ko ia. Na hoko e ofisi ako e ni ko whai angai nui e kau sopu. Mo pāti e kau sopu. Na e mahino ka te au ku te kai ki whamatua tua e tamai. Mo e kai ki o talanga fua. Ke tō taha koe ni. Mo e whae koe ni. Na hili peha ngahi lau mahina me e ku lawa mai tangata ki mi tonga. Ki potai au ki tonga. Whafoki mai newspaper. O hoko te pena no whakalele Temalisi. Kainga koe uhinga pe ku whai ki manat meria koe ni pa mo e tala noa koe ni uhinga koe na tūra. Pa mo e loto lahi. A whewhine koe ni. Kai ko whewhine ni ane whawhalau. Kia ta. Pako whakamahalau, ki o tō mafu mawhi. Kono tuku maha e whita pehe. Ka whakawhau mai anu manawa. Luciane mo te evita. Pa mo ngā whanga makapona lili. Ki mātoka ngā, pa mo mawhi oi.
kai hale ale te o mau ki motolo he fia fikoin ai ai pa ki po ko fetu ma ta to mi mo i to ta ba o mau inga o bito ke ta mo o fa ma te mo o nge ko ya ta si o mata ki ai I mo i te maris ko fi fa fo fonga fa ma ho ta me topa off Sai. Mate. Jones. Mom. Me tem mais fanal, me famili então. Assim o amor. Oi. O que não dá lo mali. Que foi ver a água de Temalisi. Eu não abri. Como ao falar reto que de motor, família também cai no outro pé tão forte. E mal falei de fim. Eu fico mal lá com coilo. Motor como time, como bem mais que tal qual forte. E hoa Lotu e fim. Leve vale então. Aloisian Kuda Miriame ke Rama Mai Fafofonga ana la media ki to pena o se taimi ka foku ila malo tu mo ke faman malo at o fanga ko so ngawe aki ka fa fe lo aki atua ko kingoa ko media metawari fifita ko fika ua ko la hita e fa na ala mia ai ko fika ua e fa na ko ni pa ko kai ke unga maria amaua ko la hi ane o pasi ala mia ko unga maria e ko la hita e fa mo kuna pa ko fika ua si aus kana ma tu pa ke pe tu fuenga pa ke iki pa ko fa fifili pe ko ha me o fa ma ke ha Temalisi e whanau ala nia. E ko amo tunga anu mo ko se fita, ko mea pe whema e luseane o tāanga te au. Ke urea maka Temalisi. Ta kulahi nge neongo ana kia te au mo se fita, e neongo he neng whanau. Pe ko tui pe ko hinga ko si ngahi whanau Temalisi mo. Ka asala pa mo te vita mo mea. E ko ngana ala mari ala nia ia whanau. O ia mo se fita, pe tau i pe mau e tu whenga ma ki a masiva. O tui ko nau ngai whanau na o whamake, he ko whawhiwhiri pe ko hamea ko ngai Temalisi ka te au i hene tama. Kai ke, o ku na mau tupa ku peitu fuenga tu masiva, pa mau lere ati astereria i tahi whawhitu ono. Kai hiki ma Temalisi ono whamau ki apno whanga, pe ko hange ko nau no whakaukau, pe ko haha ngai fui. Lea te uwhai ke unganga Temalisi, ko whiwhine ofa Temalisi, ofa ia mau tolu, ofa ia taha kotoa pe. Pe ko fifine lot foaki ko hape ni mek mau lot ke foaki ta ko to ape pe ka ke ngatai ko fifine na e poto na lere ko ki tonga ma fa ahia ni faringawe pa mahino ke te au e poto a Temalisi e nga hito ngarea e ngawe na fai e na tai pe kala ke Temalisi e taula pe na usio ni ngawe fai na o vale la hia pe ko fifine mau ke mau pe ni mek ko to me mau pe mek ko to a Temalisi pe ko ka ngatai na tui malo ya Temalisi he ko ngahi a fa mo ngo Temalisi na maulere mai 2 weeks ago na maulere mai me Australia ki he ma mata he ma no po Temalisi he ne tui malo hi ne ona fo i he fa ngata ka na ke kai la pe Temalisi o Lotu Fakaeiki every morning te ma fa no ma hi va Temalisi hi va him pe na ka ke lao Temalisi fa ngata ia ka ne ke fa ha mai pe ka ma ton ke ma oku ofa ke otua pe tui malo ke otua. We were very fortunate in the very last days of Temalisi's life to be here, to witness the wonderful faith she had. Temalisi would sing hymns every morning, even though she was in pain. She would sing hymns in the morning, and she would pray.
She would pray with my mom. Temalisi is my mom's younger sister. And she would ring my mom every day and talk to her. And that's one thing we witnessed. We saw my mom trying to nurse her. Half the time, she would try to nurse her, but she forgot that she's 73. She would try and move her around. But my mom really loved Temalisi so much. They had a really close relationship. I want to take this opportunity to thank you, Devita and Lucian, for allowing us to share your mother. We owe her so much. Temalisi, thank you for everything. We have no words to say. Thank you. Ko fefine ko nina ka ke loto ke to la ha ko dia mo se fita. Ko ha pe me ma to e mai ki ai ko le Temalisi ke fai. La kono fakatoa Temalisi ko o fala hi at ka ko. Rest in peace, Temalisi. We will miss you. Thank you. O fato. Malo Miriam. Kapau mau ki kau hiva ko di kon di ko ta tolo ko o si ki fui ta ki fui hiva na ka ba bepe. Hokatu. Ata mo hokatu ko di ko ere hoko. Ai mat merie. O mau ma jota ko ya. Ko te vita ko ki he di jota ko ya. Vive favor hoko. Kena kefu. Dia. Oi, eu Be moa ke uho whanga he whakatapu kotoa pe. Ko aho whaki atu e muani. Whakatapu ke tahine Fakaeiki. Ia talangata ia te au whai ki toa mama. Ka ata moa ke whai haki i wahe pe. Ko kongarahi e ko whai he e ofe fine e. Ka ko loto pe ke ki la resi i ati he te hina koe. Nga mautupu hake e. Te malolo matangata eiki. Matoko hongo folo. Matoko ni ma fefine. Toko ni matangata. Naro eki. Ka whai mai e mau whanonga. Ono tau ki mau tolo he mau whae. Temalisi na koto taha. Pea are whine ko ni o ngā oe whakatule anga. Nei kai ki a whitu e ia Temalisi. O fua whatongi a. I he totongi a e ako. I he whawhanga. I he mea kotoa pe. Ai Famili koe. Pea wha. Pea moe kuhoa, pea moe whanau ki muri ki astere. Pea nā kuara tokoni pe i he mea ni i. Ka koe whiwhine koe ni. Nā i tua, nā i whāri. Tike ki rawa au whakamata. Ai toa ai whae koe ni. Ka koe ki tēn, i he mea kotoa pē. Ala Temalisi wheito ke o ngā ua. Tēnei ke wheito kupe ki api ki he whae. Nā totonga Temalisi a kai whanau. Nā e fua Temalisi mea kotoa. Ka inga, e kai te lawa whakapata. A mea whae e tēnā koe ni. E kai ki hataia mātou te mauhanga lawa. Ko kai ngatai. Ko Temalisi ko whiwhine o Famili. Nā ia e ongo toko ua. Tangata o e mau kui. Ko Temalisi au whaahi takai kore e nau tōnu. Ko whakamārorahi he ako ni. O kui heni. Fatima. Pea moe ni whanau. Nā e teki te pe mai Temalisi a ko hai. Ko e aru pea ahi ka nau tōnu he taimi. Pea haa peke taimi nā hiki pea Temalisi a no whai. Pea moe le ki whanau. Fa e kaina ko kore whakamore mo rai ka mo toru kai te ula whamatara ka kumo ko tui pe ko mea koko whamatara o siaku ai pe e tangai whakau kau he koe ako e whiwhine koe ni nā tō atu e le ako
I ene ngā we whakapureanga na e tō atu. Tēnā I noa Temalisi I he me ala. Te taike, koe anga e whanonga, pāu ki hataimi, ko talang, ko siwi. Puku whakautua Temalisi. Te whai ai e o mai koe. Nei kei ke whaha ilo ia e a oa Temalisi ke tōnga koe ni. Nei kei ke wholoa. Ko taimi pēng whae ma Famili. Kulota Temalisi ia. Ko taimi pēko o kulangai, o kuto e a Temalisi ia. Ka koe hiva ia na I kai ke lava ia tu. Ko ne hiva lotu ana na kai ke lava ia tu. Ko ne lau e lesla loto o kai ke lava ia tu. Na ke lava pe Temalisi fa ko fo I pong e ua. Ka hika Temalisi. Na lau pe Temalisi be lesla loto ka faia ma lotu. Lau lesla loto e pe ose lotu a ke lau pe e lesla loto te ke osia. Ka whakatumtum pe awha e pong. E mo e ka nango. Ko hiva. Ko hiva au ia whea hiva e Temalisi whai vese wha. Whai vese pe tahana o ilo. Ka hiva e Temalisi whai vese tolu pe au turi mui pe ki ai. Ka nai ke whangamate rei e ufoi. Upu hiva koi. Ka ina. Ko ofaka te kumutol katoa. A ko ku ke hen. E anko ni pe ke tahine. O eki o whāteni ko. Ka te mai aha rea whenua te ohana whakamatara. Ka ko mawhana pe te utu. I te hina koe. I ngahi mea kotoa e pēna ane whai. O whakainga, o Famili, o whahesiasi, o whai mea kotoa pe. Nai pe he, o ko ipu pe te mai. I he mea na e, I he whai o fua mea kotoa pe. O au he ne, ke ne hi. Ko ia pe maa o pita ko au whaka. Sia ba I kero, whita kero, whita. Whita whita I tari ko ia. O whawhi ia pe I tau hiwa aku. Ma lawa mani no soa, o me mai. I ngā te mai o te tau hiwa no soa. I tau hiwa. A koe taimi koe tai e hiwa. O ia whiloaki o te kia ata. Kai pehene tau whiloaki kata kore. Te ke lava pai peo whiloaki he. Tani ke te fōke whai. O mai o te notosi o mai na turina. Kai te ke fō mai e pehe o aureki tuki. Ka whapapai pehe na hu. O e ki o ki mua. Koe ko whia whiloa koe pekia, kai ko Temalisi. O mai, o atu he ki kau hiwa, a ki so hiwa. O, tuku ngā saka te vita ke whai te ki ngā. Ka mu set up o mu. Awa. Nāwa mai te. Mama told me a day like this. I drove up here, found Fakaeiki, kawa ahi, Famili, Fakaeiki. Koe aho e nia, ere aki ma whae, ia e aho e peheni. Doiwa, awai. Ko Temalisi, ko tahaya, a whewhine whai o kia te au I Australia. Sweet memory. Papa mea e Famili, to a telefoni, evi, pehe o pehe. O mare pe kōtāne asa. Famili Tuitupou, wena I Polokara. O fia ai, o koto. Just one of the memory sweet for me. Amaraka di kumoto kati. Wemana kumeri e kumau.
hita, le whae te ni malak meri e kuia. Ino pāo e tu ai. A tā pewhi roa ki, no silo pe lao. Just like to thank everyone for coming to me at this video. It's good to see so many people out there. Then I really told you if you want your things done before you pass away. I just want to thank you. Making Dad a better person. Making Mom a better mom. Making me and my siblings better people. Thank you for loving us and raising us from our childhood to adults. And I miss you all. Just watch us and our families, especially Mother and Vita. Just live we love you. Thank you for loving clearly the way you do. I'm gonna miss coming over and seeing you. I'm gonna miss you praying and for 20 minutes singing every morning. I'm gonna miss you calling me, being angry at Brandon. I'm gonna miss you hanging around the house, watching with him. Love you, Nana. I know you're in a better place. Alo was. Of je vrienden vind ik al wijn, of je net omdat ik al wijn, Temalisi. Hello everyone, my name is Temalisi and I am the daughter of Luciana and Mimi Delelta, and I'm the second grandchild and the oldest girl to Temalisi. My older brother before me, he's the oldest of us grandkids. There's 8 of us. My other 2 little brothers, they're in Australia and they'll be here tonight. If you had met my grandmother, you would think that she would have had so many kids, but she's only got 2, which is my mum, she's the oldest, and her little brother, Denitha, who lives in Australia. My grandmother was a very God-fearing woman, and it shows through her efforts, and it shows the love that everyone has had for her, and I see it through my mum. My grandmother has prepared for this moment. Last year, November, we had found out that she had biliary cancer, so this was a terminal blood cancer that she had, and from that moment, she had prepared herself for it. The boys in our family, I was mocking them throughout the whole process. I would call them matatangi, because anytime Nana would tell them about what she wanted to do when she passed away, or how she wanted things to be set up, my older brother would tell her to stop talking about that, or my other little brothers would just go into the room and cry. This was a moment my grandmother has prepared me for, the little whakamuna that we as grandkids have done for her, and I hope it's something that she's proud of. Famili masiwa, big on love. These few days,
I'll leave to work at Melbourne, get early. This particular morning, myself, my little sister and my mum, we got Nana ready, did her hair, put on her favourite perfume. My brothers had said bye to her. The night before, my eldest brother and my sister-in-law had stayed late at night. And my dad had brought in my little baby brother Wilfred to say bye to my Nana. My dad didn't usually come into the room, but this particular morning, he made himself his way into the room and gave her a kiss, and so did Wilfred. And then later on that day, she had passed. She's a beautiful woman, and I really hope to be able to grab the personality traits that she had. Thank you all for coming here to celebrate the life of my grandmother and being supportive of both my mum and my uncle Devita. We love you all, and I say sees and son Jesus Christ. Amen. Katabea Temalisi ko talangi dia. Ai ho talangi dia ki ha ame o seniti. Aku
Ake whenga pāe ko ni ki o whaanga o Temalisi ko Temalisi Jinia en. Ko i tahine o Temalisi la. Maisi. Temalisi of Lotu, Brisbane Lotu. I carry my name. This is our stringer. To my right here is my older sister, Tuitupou, and just two friends from church, Mika and Jerry Lynn. We just came tonight just to play a few of our pieces that we just got on board with really last minute. So I'd just like to apologise in advance if we may start off. We just came just because we wanted to play in honour of this mother and this grandmother here. We hope to, not impress anyone here, but we're just here to play for this beloved mother/grandmother. Mala tā whalaita te koe Temalisi. That's all I have to say, Mama. Alo Mika. Koe taimi koe whakahau koe e kukau tā mea e nā kula. Nāma mai o wheroaki, e koe ne hawhepe koe ai hiwa, koe kau tā kuri. Nako kore atu. Koe ne wheroaki pe koe ai whaho, koe ne osi. E kei ke te ātāhe a o wheroaki koma. O kos tā kore whaho. Ulawa pai ka wau a tā wheroaki mo e taini ko Temalisi, a tā pē, kore ke kou tā mea ke a hiwa. Ospe ko ia, ke hiwa e taha, a kai te kau ai hiwa meri e awa.
Abe Fiwaki. Lava vai, lava Fiwaki, Famili.
te kau ki lawa mawha ki mawhi alo. Paduloa. Watapu ki hawhio e tua tong. Me watapu ki Fakaeiki. Kama e whahu, e Famili. Watapu ki Kolomotua. Pehe ki mo Famili. Pamole mole peka to hatu ingoa. Uhi mo e whahinga ia e wharenu ki lau mea i motua koini. Iau mo e se wani te eiki. O ki ngoa ko mo se staufa. O foha o si peri pe mo he kua taufa. Pe me roto tufu enu. Wea koe mautupu pe mo e Temalisi o ko tupe fideaka Temalisi. Ko hepi. Ko tupu ia he Famili koini o sione taufa pe mo Aisake o nau poha Aisake. Pe mo sokai. Pe koe maunoko e tupu e ngā koe noko pe e Famili. Pe ko hepi o kuku. Lau pe o tamai e superi mo tupu pe fili au pe ia hepi. E koe tupu e Famili e whari a hepi. Hui ngai ku panango pe e si pe kia ku fili koe. Pe a tupu e mea kotoa si a sika te rere mai o pe kau ngā mpa. Pe a moe pe kia. Watapua ki he whanau. Sione. Nga mate vita. Pe a pe he ki whangatu whawhine. Pe a watapua ki he te kia Temalisi. O waturoa pe Kolomotua. Ko mea pena o toku furahi pe i Musilani. Au ngau Lotu. Kanau kau e wha rere aki apo hepi o whatapu e haka hepi. Pe mo te vita. Pe a koe tamai ko tangata koutau. I o mau pei Tuitupou ena. Ko taimi koe e tufa mea kai sāpate. Ko apu almo peo ave ai mea tokoni a hepi pe mo te vita. Pe ko parape ako na wapi o stamai hepi a. Mo se si tau toi pe ko heno kai mea tokoni a mautou. Pe a fiwa si pene e tari pa uno koe pia ue ape o mātuani o mau mea tokoni ai. O mahalo ko senu tupou pe o senu pe o lahi taha ni whaane o mawapi. E koe toa kete a te au, o na toko nau he apo i ate. Pe ko foha o toa rahi na e CEO e sawe ai, to maro pe ta o si. Pe ko hono toku a ko na sione pe o whaalata o mawapi, o hiku te ilo pe ko si uperi o ki tamai. Pe whamaro atu e Kolomotua o me whainga maarienu. Ka o Temalisi. Na e atoka mai ba pe o he ko pa o tau kiwa e tau mo fulu tai ko e tuan wa to na pi ba to mai e Temalisi ka wa fulu kwa wa na wa pi ko mi e pe na kwa lo ma wa ko tai kwa wa ai mo ma to a he ka ko Temalisi mo no fa to wa ko na to na to mai lai ma ko wa lo ka fa te ka ko wa ma le ri tai ko na ke ko fereti ko e la ue ko whakakina taha mau hei tu i he tai mi koia. Ka koe no koia i Kolomotua i tuku e hako tino pēr whāmi. Kau he mā, au tāu whā. Ka toe u tautuku koe hei tu koe ni Kolomotua i tuku e hako e whāmi pē ko tu pēr whāmi. Ai ka inga pē ia i ho mau whāmi. Ka koe o hau he pauni Kolomotua o mate ofa e mata tu whiwhine koe. E a ne whakarea mai pē ai toko taha pē Famili e o tarangi e ka te whau au whairoto. Koe ka toko taha ni e whairoto e Famili. E he whiwhine koe ni e ko whapapai lahi au e. A hepi nau wha e ko tui pē Kolomotua. E ka ngā Famili koe ni i a te au. O tuka hato se vani te si a si pe mo ngau ki Lotu. Kau kai ke ngalo e te au o whai au e hepi i he taimi koe. E rei pe na kumamo i ho nau api
le paharu wa pena o kai le ta fu ma o hepi mo te ka he kai ko na ki le ke ka wa pena te mo si o le kai fu ma le ko ala tu ta mai si pe a ka he e ma fu ma ko ya ko pe ti ga lo tu pe ma ko ke mai ki e ai ho po ta le na e pe to ko la o si pe ko sa buela e ilo pe he pa na lo fu ma o hepi na mi la kai fu ma o sa mo kai ko i le ko ala pe ko to le fu ma ko sa ko wa lo na e ta hepi ke pa una mi ai i he no ko anga fami me ko no ko tu e ngai ko pe kai to ha ke ha ho la ni ko fami ni ia au pare a pa au na to le mo tu fami pa ko se tu ko para no peo pa un mo tu e ma ne ko tu ia de tini ta fa la la ko fami ko ta ngo tu pe si o ke ha ore o ma un mo tu pe to e ngate no ko fami io tau pe tu ko aku motor aku amaro atu e kale mai motor kon ko si o mai ko e family tu ko nga pena tu ka me una ko te ka wa ki kai o tu ma ko pe he ki to ne to ko ga si o ne ya pe mo to ko wa se le ko ga ta ai sa ya la ya ke na ko te ka wa to yo lo ai ma tu ko pe ta na ki ya le ma ro e un motor ko me ko wa i tu ma ko ni ko ko kita Fakaeiki e ko tu i wai ne ko tu ka ni e ko to ko wa ko ni o Temalisi o to pe ta la pe mo la to le no la la no si o mai ko i ala ke no wa ko ta ni ma ko tu pe ta mi te wa pe vai ai lo ke va mi o te ni la no to o mo to o me pe vai ko lo pa pa ke ma va ke ta mo pa ke o tu i mo to ke mo va ke ko Temalisi o ko we ha ko ia la ko pe fia ka na o ko la ya ko to va na o ba ka ko na Temalisi wa ta wa pe e la mare o tua ke le fa ma le moto o ko te fa ma wa e pe mo fa e ko ka ma fa na o ko ngai ma ku na o ko mara peri ko fa ko te fine pe ni na ya ma le ri pe Temalisi ta ni fa ma to ko wa o fa na o pe na ma le ri a he ko te ta nga ta pe a fere o fere ka pa te mara peri ka fere e un motua ka ko si o fa pe ma ta mai fa na ko ni ne ka ki to ko fa na ko e ma ta mai na to ko pe ko ha ko e ka o pa te ka o ta mo moritoni de ko u nga ya pe si le mai pe ko ni pe fini ka ma ma te baris ko ta o pe la pa le ko ne ko ta ma vai ko ta wi ki te ni pe o ka ke va o ki ka i ta wa bi o no mo ri ko ni no ko nga ma ma tau be be fai ko teu be tau lo mali a be we e ki tau mo we tau tari ko a be Lotu ha mali ora wa te baris ko fe fini ora wa te mai ki no wa be mo fe mali a lo mo mo a ko tala ki tau pa ko i mai o ma tua o ma to lo en ba ke mo we e ma o fenga ma ka wa ke boy e prea la ko tua pa malo at ke Fakaeiki proses no mo ai si ko tai ti ma ke lava mai fai amalat meri mo lai Fakaeiki ai amalat meri ko ke fa ko au o fat ke koi tu ko kai na tu ma ke lava mai fai amalat meri malo au Fakaeiki na wa o fo pe Fakaeiki tai bin alo
Ko tanga koe tā ka kiwa. Te wata ki whai ngā maari e ki a tā pehena whemarat meri. Ka heka te ke toi whalaka e pini te ua. A tā atai mini. Kore ke whawhekau ki a alo mai keri. Ke ne whahaki marat meri e. Ka heka ke toi whalaka e pini te ua. Fakaeiki e mau kolua tapu atu ni tefkoni ya o fi tangata e na fini no hinga koe tau ene tolu valu e ku feo e Tuitupou ka koe te fini koe ni na kau he tu o kutawhaaki e whai wheinga ki utakai whala he Tuitupou ai te fine koe ni. Ia, ka pau nei kai te fine koe ni, ma heo kau tama goru Kolomotua korina na kau na te totolo lo longo ka. Ia hao wata i mino totolo ka nau tau. Ia, ko whaftai wahe ki he iki, e nau tuwhi mea wahe tau tolu walu koe ni. Ko tau e ono na whai whinga, fu maru a pita matang tau. Ko matang tau ia koe sia ko e ono fu maru a pita. Ina efe toka tolu a hare ia ai. Ia tau ene tolu ua e kunofo mari mo kofama. Tau e ono na whae kakau, na whawhetai lai pe hakau na whae kuua. Ka koe whine koe ni, na kau e tuta whaake. E teke pe ki a mata, ofa pe neo ne ako re reipa, neo ne tala gofuamo, ne tala gou, ofa pe ai. I koe tea tahe Famili e ofa, ta koe honi, ko whie tangata Tuitupou. Malo kolo tau. Pea Temalisi ku whawa ke peke au o ngai nau e wa whiwhine nai whalala o tua ka pāte pe hea ke sā me watoru nai he tau he te iwitau tā si o wane a Temalisi tō he whitu koe sa minu nai a Temalisi koe whi mai maa mawhana ka kake pe hea Temalisi wale maa mawhana te pua hea o koe Temalisi na kake pe hea momoko mo mafana Temalisi na ni mau e whenga ofo ka o pataya ka ni ofo ki kakai Lotu ka ni tāna ke ka polo fita tuka te hoa tāna ke na te whangu pe inu wa ka me maa te hapa ni wahu he pure ngama tahe tu hau sena ni ofo ka o pataya Temalisi tāna kasione i loa koe ke ilo ai ofa to tua ofa ia Temalisi ka ba te he na pura Temalisi kono ao me io e se kai ai ana sai e pe ko ao ta no na o e se kai ai hanga se o naina se apa we ke o mi heni na ha Famili Tuitupou mo ko a Temalisi e kai te hawa yo hapo waka peria ka Temalisi e a Luciani monoa o ka mo hapo ni ko Famili ko ni ko blaka ma he Lotu o hawa ke ka Famili o hawa ke Lotu te me la to ai a una pe Temalisi na tau fe Temalisi ia ke o haka e tangata to ene moui ka tu ke pure si ho ke ene moui ka ke ne te tare ia hambia ka to ta por famonia i loa tā whalala o tua ni whaikai e koto tangata ka tuke pure pesi ho hala whanonga ko taini pēnga e o tua ko anga Temalisi pia ko tangani Temalisi ka te haweke iwai ka te hatua tamaki ke whae whita wani Temalisi o whalahe atu o kumora e ka whini
E koe ke ngau ko koa. Ua ko koa e fini. Ko tāna he ngau e me whakahua ta. Whewheha. Ko te marisi. Tānoa a kotoa pe ile lusian. Tānoa pe ino soa ko koa. Ia me famili ilo e te marisi. Ilo e mata ino soa. Ko whakaiwaka e eiki. Ko ngoi lahi ko koa. Pea mo Fatima. Ina programa telefoni. Ko mea mea kuongo aki kaka telefoni ko. Taka ki hana te marisi wanga nau kovi. Atala noa hala. Atala noa pe eiki. Taka ngoi koe kukuna ulungotua kamai te minite wa. Ko mea pia a. Wako e Tuitupou. Ko mea pia a. Pate kwa papa e pe koe. E tiku e Kolomotua pia ko fahu. Ufa kore ya. Kona ya ko fahu. Temalisi. Toka kai tatua tamaki i whikuna. Ka mone taranoa Isaiah ni mahiwa. Isaiah ni mahiwa na ata te kifika kamata ufapalangia ufatongai. O kai ka mafa hono fofongane tai whao no. Te o kai whano no hono ni ma. Tene tai whamoi. Ko Temalisi o whaia. Alo whakekau alo nege hokate malapiri Ko whatapu he ni ki hau eiki mo hamata pole. Pea ko whatapu he ni ke whahongu. Mok nā ton ko tope ton te whakatapua ka te e taine ko lusiani. Tuitupou ota. Ko kore whamore atu, e te haa o stala pēha ko te teu. Ka koe tō mui he kai tō lapa. Koe kamnanga koe ni tu he o tapa aki. Ko ki mautoro pē he wa ai taha. Koe tofnanga ki mautoro ai pekia. Peko hinga e maha o kumato mui mai. Ko ki foha ako ki whare mahaki. Pea nai tupe mai he tai pā. Ka kou whukore whamore mole hatu. I he whanonga tau whaita tai whawhita ate. Mea pēo kukei la wawilo ko tau mai whatongia. Ko ki kaunanga koe ni hoku tuhu. Ko o whewhine ia peko moko puna o te vita hema. Aia nai ilo o te vita te pili. La koe whohai o whewhine o ni hema. Pea mo tangina. Ko e kaunanga whakalea, ko kaunanga ta iloa, ko e ofisine i awa tawake hema o Kolomotua. Pea ko e tofnanga aini o toki omi tō mui pēka kore whamore mori a te matanga ho eiki. Mo e tahine kua me a. Kore whamore mori a te Temalisi manat me li e whai kia te koe. Hapea mea kuke fie mau, ilo lele e kau Tuitupou e kau whewhine. E fie wike tala ka te hau. Ke waa pe ke mapaa i he. Koe anga te whineni koe whiawhia pe. Temalisi, na e lau kau aki koe he mawhangata mai. I taipina ke ngā whapure anga e, na e lue pia tawate me whakatangata. Ke hau kore ka te koe he loto ngā ue pure anga. Kai tuke le toki whoki ki api ka toki hau whai kore. Ka koe ui ngā koulu nganga, nā ke lele ke taha kotoa pe. Pai mo fua. Ko o whaatea koe ka asala ka umahae mātua tangata, mo ngai whokonga. Mo seo mai peko mo tofuna ngai ni asto mui mai o kai peki whaingata. Ka tau Lotu pe, he tene waka pe. Ko o whaatu au pito ke teni moton, pea mo e kala whatongia au kumawhai, pea mo ele noa. Nea mo pele matoki o mi tō mui, ka kehe pe o whamo ui e mata iafi. Na matupu mai ai. Whamole mole atu tahine Temalisi. Ko mangata anga ai. Tani peme tua ngalu ko hahan. Mea aluse ane. Te mawhai piki ai. Peo ke os ilo peko Temalisi. Ho mau loto. Ko stala pia ka luse ane. Ko tua o whatu. I he siana Kolomotua. O whalahi atu kia te koe. He ke alavinia. Pea mo Meriame, o whalahi atu ka te motor ka whonga ko tope o mo Famili. Pea
whamatoa moi a kumawhai, kai tehe te ko maa. Amaroa, la vai malat meri rei koia. Koe malat meri hoko, koe malat meri o whaanga mo ni ko Temalisi. Koe tō tahan ya loto le rei ko Temalisi ko te whiri I mai ko ke haka koe ke maupu ia. Leo ko kake mo fua ke maupu I sope, na I sope, o koe tai mini Palestine. Tō kila le afi Palestine, le afi o whaanga o Temalisi kau puhi au. O korea, o whaara Temalisi, ke mea mai whahaki manaki perie, o mautuwhe whine. Tangata ko te vita. Tangata hoa ene o luse ane. Tangata ene o whaanga ene peki au. O kore, eita, mea mai. Oh. Tubena whakatapu ki e tau tamai Famili. Uli awhi e tau ronga. Tubena whakatapu ki e pekia. Temalisi Tuitupou. Whakatapu e te whahu. Whakatapu e oe ki taina ko ina kauea. Tuena whapapa ki e ngai tamai ma ngai whae katoa pe. Pege tau ngai whanau. Ui hen. Famili. I'd like to acknowledge President Stephen and President Ingano from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. They surprised me today and appreciate for turning up. Koe taimka na umare mo hoa. Naka ki hene whae koe ni. Ai koe ale me tau a whitu. E mana whumari. Tawe me tāne wāno. E ha Temalisi o nofu mo ki mautonga. Na e hiwa whitu. Na e hawa Temalisi me tonga. Te ke usio ia Temalisi pe ma whiloa. Te ke usio hata Temalisi. I'm going to have to have a party. May I have a home na manavai. I have tau with Unima Temalisi no Osia. Nanga no whewhi, kai, na koe Temalisi. Ke o te manawhahe ki ai. Ka manawhahe ki o tua mo ui. Ka whiwhine wha off. E ne hā mai. Pea toi wha off ani. I hana Lotu. Ko mawa whanau e tono ono. Ka lai taha. Tau wāno e tauni. Na mai sisi taha u tau taha. O te mo eri mai pina nga whi laha. Ka ko tue na whakamālong e whae koe ni. Whakamālong a te ia. Hono a ko ia ke upoto e Lotu. Poto e fua whatongia e siasi. Ai ngai la kake ke e mone o le rei o ko iai. E hoko ka te pon piso. Piso. O hoko e ni ko taha ka president ni o steki. E si aso sukalais me ka mauna ngā ki moini. Naka ki ui ngā la mausia. Ai whatungia o ni ka koe tokon. Ai whae fita koe. Tau hene a koe.
scriptures with us for the Bible. They describe the life of this woman. And I'd like to share that with us. And it's found in Matthew chapter 22, 37 to 38. And it said, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first great commandment. Temalisi, love the Lord. She not only loved the Lord, but he teach me and my children to love the Lord as well. She was an example to us, especially me as a father. And second to it, it says, Thou shalt love thy neighbor. My understanding of my neighbor is my wife, my mother-in-law, my children. If I cannot learn to love them, how can I love my other neighbors? My dear brothers and sisters, this life is for men to prepare to meet our Maker. This life is short. I know there's a living God who loves each and every one of us. We are prepared to meet Him. To my mother-in-law, thank you for loving me. Thank you for loving my children. And lastly, I'd like to share, I have a great love for my wife. A great leader in our church said that every woman deserves to be loved and respect. It's something that I've learned, that I should always put my wife, any kind of woman, first. Love them. Remember that they are daughters of my Heavenly Father, and respect them the way they are. I know that God loves each and every one of us. Love those who are sick, love those who are struggling, love those who obey the commandment. He will bless those who obey His commandment. This is I live with you in the name of thy Son, Jesus Christ. Amen. Alo apito evita e manmiri ko e kibo fa ho kwatu ko ospedi ko manmiri fa asi pe kusiane ko ko korea o ko evita ko fo haino o Temalisi eta e tu va pe fa ngamari va ka poe ospa ho ka kusiane ko ne ospe ko ia o ha ko fe no ke te ku fa ia ai manmiri ko ni ki mua ia te utapu ne puha, e whiloa ke whahuko ne osi ia, ia whai rewa ta Lotu tuku. O korea, tangu ke whai mana meri e ua ko ni, ha rewa, e ko ne ospe ko ia ko ne, whiloa ke whahuko ne tapu ia ka ta Lotu, malo, ka hito o mui. Son is little brother. You guys don't know. Son is a brother. And that's me. Yeah. I was going to say the Tongan, but yeah, my Tongan's a bit not over there. Try my best.
hard because I had nothing prepared for this because I just came 3 weeks ago. We had nothing prepared for this. Sorry, my teachers. Yeah, like I said, I had nothing prepared for my mum. It's just came 3 weeks ago just to see her as a brother. This just happened so quick. Man, I can't really talk much about that. It's just hard because Mum, I love you. That's all I got to say. Malo, kokore ka hiwa anu hiwa taha, tos pe koia, me lava fi roati, o ka punde mea mai ava mai fahu, pe la fausi, ka punde ava pe fai ta fai la fausi. Malo.
tau ngau I en. O tuai ai ngau e aku ai ke fulele. Ha whakakonga pē, ko I ke tau tui. Kon a longa pē, ha toa mui. Koe mau tolo ngā koe taimisi, ange haloa kai mau ngai. Tō mātu ko koe tui ngahi tui pe moe eiki o ngahi eiki. Koe ari whā pe o me kai a Fiona. Koe kamataanga pe o kai a matanga a Fiona he mamani mau ngai. Mau whakitai atu koe hui ko kei tu hao. Mau rawe monu ai he hoa whakakolo koe. Aneo koe mau hini koe hui maan kone a Fiona ke whae pita koe. E tau mai a te mau hanu pe launga. E koe tūtūn māmu ni pe a Fiona. E anga e mau konoa. O pau pe ke mau hiki te liki. O whai atu he wani. E tau mai a komo ati mau weni. Ko mau api u ke steu ki mai kore si isu. Tara noa ka e sione mau ku mawha. Kono na kuke kukutuho mou loto. Mou tui piki tai ka te au. I api o tamai urahi e kai hokanga. Wapi kai o tua. O hanga. O omi e whainga maani e ke whahinga tangata maulawi munu e hapo. E au steo pe he whae pita koni hono hawa. E mau whanau ke marak peri e ai Famili tamai whanau ngai wapuna. O kai puri te unga kufunga ke whae koni. Ka nea matai te mawai te Famili. Ka koe angai hala punonga te mau whai. O pau pe ke mau hiki atu he mama kuni ki mama ka hau. O rote o tō mākma, wai tā kina mai, ai whahu. Ia te henge Kolomotua, ka mai hoa iki. O ngā whākare, wa te ae whanau. Ia te henge whangatunga ane, ka mai whangatoko ua. O te ki ahe akoi. Mau mana peri e, ki he o mātua nai tupu e whanau. E tau mai a kūre ke pufonga e Famili. Asi te vita pe mohe. O mātua ta whanau rei. E mahino. Ai ngau e na puesia. I he Lotu pe moe Famili. Mau whamaro ate o tō mahua. E whai a te ono tāke kina e mau moui. Te aneo ma mau he ni. Koe rangai mamah. Koe he koe whai whika moi. Ka koe anga ia. Koe whai kutuni a tuko pāpe ke pure ke he mau moui. Aha pe o mau hiki ata ni mama koe ni koe pure manu ni pe a Fiona. O mea whe mau ke teu ho maura maria ke ma. Monu ia roto maa ke nau mamaka ki he o tua. Te koe kakari o ia no roto maa ke nau maa kāna koe hufonga a Fiona. Koe whaaru pe ia o e hake loko he te ati koe. Maa e whai ke kau mo tataku whai he te ati koe. Ai tāpina mahau se vare tia ngai kua whatunga to te. I whakasiti ai a Fiona. Mau whamaloki kei o miu ke o Kiresmana. O hi koe whatongia mo mako e fiaf koe. E o koe ke Famili te o ke whamawai koe whae pita koe eiki. O pia nonga koe pia maari e. E tuku peke mau kei tau whakato ki a Fiona. E a ke ngata ao e mau mo'ui. E te we mau mo'ui ke mau mata kono.
ai langi te mo ma ma fe a fiona e he kolo ke te ma ki ma kolu e maro tu e ke o pe langi mo gloria e gresa ni ko si surprise pe o fa to a te mo mari ma koni lo ma o fa e famili no to te te wa ke ma fa ma e te ona hiri ai fa te ora tu wa te tana amen Como bobo, a fai gamari e coi, se fai a camaro, e ti fa famili toi. Ma tu lo atu, fa, e ne poi ti fondua. Ma tu lo atu, tahine, hina kawea, lauman, i rupe, fa. Mau lang-lang iya ahon. Ombe ama ahon. Se mau ki putu pasi ko kai no. Oto mateau. Mai umotua sa fong. Ola mai ahon ni hame. O mau kau dia. Hame o mau kau he lau. Anemo. Ko ne tama ko se ale kaho. Fakaeiki te moia. Ki mamai. Koe whae, o pune ui ki tau toro whakataha. I e pōko. Temalisi. Tō kapea o ka ama. O whakalake pā. Mai kumpo o te whai harea whamalo ko takai pā. Te komene tala mai pā. Whare pe hau te o rea. Pamalo te mariso tari e mai. O pamalo te kai na oha o tope. O mo rao mai a hon. Ui kua whare, o skui, o mei ki tanga, o to hou. O ki whakawhine ko ti whangea whaka wā koe. Mais, so mai na uta o e whakawhine. Whake na whakawhine. Te whea whao e. Pamalo, Kaya ako tope. Mamawat ka sa kau. Kau. O ilahi. Leo ka fafabi. Kau o e awe te manisi. Kami hara ko lani ma to fa. Mamawat ka kau. Tunta ko ki ahon. O fia ko to ai ko bahu. Alfa. Lahir ko siya ikaho, tama ini ko. Mami, tahu ko siya tahu ko tahu. Bagi kaya na ofa, okwai ki futa pati ai ate vita, yung mau api. Kapag may lama kiyay, yan kita akan kamu topo. Bagi tuturi ka pompongi. Kaya tatau he ono masih papala ko he ono pato. Tau kamata ni ta Lotu. Na ko Lotu ya ai siasi na ofa ya Temalisi. Ke na fai na to ko pa ko. Na ko ya o ke ko
Famili, ki lava pe ki toa ko la me ai, fe mau me whare ke tā kundi enu. O lava pe ki toa ko la me ai, ka tau whataha ki ape, ka tau ki puti,